Cela nje ukusho ukuthi siyahlekelwe sonke as province ngalo ukuthi usuku lomfowethu abafowethu bonke abanqobi sisebenzile nabo kakhulu uyazi umama wezwethu sangafakazela lokho mhlawumbe umuntu uyakuveza nje ngoba ABC uma ngabe sikhetha izikhundla zokulinda bekube ney'mvula ezihamba zabe zisilethe ngikusho lokhu ngoba umfowethu uSibu noBabo babafowethu bokuqala bakufonela ilethwa iy'mvula bathi ukuthi basazi iqiniso lakho uyinile wena ngoba nabaholi abakhulu baye banabo bathi kube ngisho upresident ngibona abafowethu abaqinisa iy'njongo so ibuhlungu into enjengalena bona ukuthi especially amacebo ethu e-gospel iwona anokusilekelela kakhulu uma kukhona odlulile emhlabeni so ukududuza abantu ukubona abajwayele ukududuza abanye abantu kuyaye kube nzima kakhulu ngqongqoshe but siyafisa-ke mphathiswa as amaciko abazokhathala okwethu iyona ndlela esiphilisa ngayo ukujabulisa umphakathi sikhonile talent siyacela ukuthi imicimbi ibe khona ibe mningi yokuthuthukisa amaciko akithi abazoNatali asibuyi imbizo amaciko akwazi ukuthi asebenze sethuleke kakhulu bathiswa ingcingo ingena ingenile emcingweni izosetshenzwa nini kuyaye kube ngcono bathiswa mangabe kukhona abanye wabona benza ukuthi ayikhona ithemba njengamanje thule so siyacela asiphule siyacela ukuthi kubuye kube busy kube kunyakazele ePhase ilokho esicela kakhulu esamaciko ngokubambisana kakhulu iyona nto esiyithandayo iyona eyenza ukuthi sikwazi ukuphilisa imindeni yethu siyafisa kakhulu ukuthi kwenzeke lokho egameni likamfowethu uSibu siyacela isona sicelo sisiphakamisayo singabaciko bona mphako ekunikeza abantu amaciko acele ukusebenza siyabonga. Thank you.